Kmini 3 filgħodu waslet Malta delegazzjoni mill-Unjoni Ewropea li qed issegwi mill-qrib il-kriżi li jinsab fiha l-Gvern ta' Muscat biex wara joħorġ rapport konklusiv. L-ewwel laqgħa tal-ġurnata kienet f'Kastilja mal-Prim Ministru Joseph Muscat quddiem pjazza mimlija barrigati u numru kbir ta' pulizija li kienu hemm biex iżommu lil ftit persuni li kienu qed jipprotestaw b'net news jerġa' jinżamm milli jagħmel id-domandi lil Muscat. Bil-karozzi ta' sigurtà jispiċċaw jissuqu għal fuq il-bankina u jrossu lil Krutana mal-barrikati. Fit-tmiem din l-ewwel laqgħa l-midja Maltija u dik internazzjonali ħadet il-kummenti tal-kap ta' din id-delegazzjoni. We are very concerned. I don't think that our concerns have been allayed after this meeting. And I mean, you can talk for a long time about, details of the case, but ultimately this is about trust and credibility. The credibility of the highest political office here, and it is difficult to see how that can be maintained. This is also about the trust of the European Union in the Maltese government and the head of the Maltese government. And there we have made it very clear that there is a problem. This is not just between the Prime Minister and the Maltese people. This is also between Malta and the European Union. Cooperation within the European Union is based on trust, and I think it is very evident to everybody that that trust has been very seriously damaged. We all have to abide by the same rules, and we can only be a European Union if we can trust each other. And the basis for that trust doesn't seem to be there at the moment. Tkellimna wkoll mal-membru parlamentari Ewropew Nazzjonalista Roberta Mezzola. Il-Prim Ministru qatlu u tennejt l-argumenti li għandu jirreżenja issa u staqsejtu wkoll jekk iħossux wara li qed naraw fuq kuljum aħbarijiet ġodda dwar Keach Kembri, jekk iħossux tradut minn Keach Kembri u l-Prim Ministru mistaqalli irrispondini f'kelma waħda għalli iva. Umbat kompla billi jipprova jgħid li għamel numru ta' misjudgments u ta' dawk irrid jerfa' il-responsabilità politika. Wara hawn din id-delegazzjoni kellha laqgħat ukoll mal-President ta' Malta George Vella, mal-Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Kutajjar, mal-Ispiker tal-Kamra tad-Deputati Angelo Farrugia, mal-Ombudsman, mal-familja Caruana Galizja u mal-Europol. It is clear that the spotlight is on Malta and the rule of law. Keach Kembri jirreżenja għax implikat fl-omiċidju. Keach Kembri poġġa ħdejn il-Prim Ministru. Il-Prim Ministru proteġih għal 3 snin u nofs. Jekk dan ma jqajjimx is-suspetti tiegħek, iqajjem tagħna u għandu jqajjem tal-Pulizija. Muscat is protecting these people, including his Chief of Staff, Keach Kembri. And by doing so, he is protecting himself. Waħda mill-mistoqsijiet li jiena erġajt tennejt li hija waħda li rridu nistaqsu għalfejn Keach Kembri tħalla jitlaq fil-fatt huwa liberu li anki li jitlaq mill-pajjiż, jiġri hemm mistoqsija li staqsejtu, jiena staqsejtu ukoll għal darb'oħra għalfejn Konrad Bizzi qatt ma ġie mistoqsi dwar l-involviment tiegħu f'kull skandlu li kellna f'dawn l-aħħar snin. It is clear that our delegation is extremely concerned that somebody, whose name pops up in so many different cases is free. I mean, that's very difficult to explain to people. Aktar tard fil-għaxija maltaqgħu wkoll mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija. Id-delegazzjoni se jkollha aktar laqgħat matul il-ġurnata tal-erba' qabel jinħareġ ir-rapport finali.